Purna. Ada gengkin lagi. Rakin apa, Mos? Ya, Undang nasa apa, Mos? Kakek suruh Rajab ngataraki undangan ria kalau liya, Mos. Kian di ate Rajab ya, Mos. Sabak di mau teka Rajab, Mos. Ari hadiah na Rajab kalau li situ lang may lang sebulan lebih ya, Mos. Rajaban Anton Saharan Ru ini. Astagfirullah. Sering biasa na loli dari ngebede mun beda apa kengko. Ini pas macam-macam loli ya. Aduh ya Allah. Lol. Iya, seporan apa ya. Bapak tak bisa beri kodian selaya ke kaki. Iseng kena kaki bioreng ibu daya. Kenapa biar mak debu sini ke Pak? Engkau tahu penyebab kaki sesakengan dia. Mapurna kita ngebela nih. Sering biasa na membeda apa kaki cerita engkau ngebela. Mak oni ngampian Pak, meme aja reta ki. Iya kan bisa kau tak paksa, asal ngebela mimin dia. Seporan na gula Pak benikin ani tak jujur. Ken gula tak oni saya cerita agak empian. Siapa kira tahu kebenaran Rajab ben kaki itu. Iya Rajab resapa, di kaki resapa nih. Dia. Engki Pak gula oni. Engki gula sadar saya gula ban Kak Rajab itu. Cuman ate Pak. Ate sih tak bisa nolak Kak Rajab. Pelan gula pada senang ke Kak Rajab. Iya nih, engkau ada paham. Kengain ya. Allah dia beri jalan kalaban sholat istihara. Ya dalam ngadepin pilihan kamu di Andrian nih. Jadi kaki mungkin lebih paham lah nanti bab dia. Engki Pak gula paham. Seporan nate bula lebu taki kelaban esto ke Kak Rajab. Singke lok pada tuntunan apa sih kau oleh dari pesantren. Seporan na bula Pak. Lem repot empian sampai akad nikah. Bapak mengkurang yang gini. Tali biasa jalan nak foto benereng tua. Beda bakto nereng tua ya repot nak foto. Isu balik ke. Ya kadang nak foto yang repot nereng tua. Cuman sampai bila kaki dari senyiksa aku itu kaki dari jemar ke nereng laki. Untuk kelero selaki orang yang seneng benereng lain. Sambil ini kaki tak rogi nangis nereng laki. Sita sokoran di kaki. Ben sita armasa kasta ati nakin kaki. Aduh nih, jaga nih mau nih, bangkit nih. Kakek ki ngode nak, masa depan kakek ki lanceng. Bangkit mayu. Makan dulu, Lol. Kemarin kau ini sabak lu nih. Oh iya, Lol. Anung tahu ke masalah na kaki, Lol. Yang kok seporan apa kok benih niat ngebelek. Cuman anung dulu sama kesang kok dulu tak tega. Iya darah apa nih? Pak ki urung harga boleh kok. Tak usah kayak seporan malahan kok sekelangkong ke kaki. Muntakin karena kaki kok tak tahu sembul kepak do remah. Alhamdulillah saya tak tahu kan ngerti kaki kok. Cuman kok saya tak ada di beban lah. Langkong ini. Iya, Lol, pada. Marang akan keluh milajan sehat. Iya mai sarapan bareng. Kok abi tak akan ben kaki. Ditinang kok ki ngalah. Iya.
Kan be. Enggak lagi boleh meren. Kesabak lagi, Pak. Iya nek. Ntar ngare. Gula ngiring lagi, Pak. Demam nih, engkau ntar ngare ke sabar toron nang dinapain keke. Ki mana bisa nih ke gula ki. Abulan cek aku tuku. Dapur subung na pernah. Di jalan, engkau kintar ngare ya. Ki. Ini mas enak. Terus beli. Mas aku ada nggak di rumah? Gak ada, udah habis. Ambil Satu. kecap satu udah. Kecap. Oke. Udah apa lagi? Udah ini aja. Kenapa mas? Nggak apa-apa. Kok buat di rumah mana lo lian? Mik corak sepi. Saya nggak ntar ke Sabah. Mik lo liawak apa Mik nangis? Apa kaki lol? Didi mah kaki lol. Ara apa Mik nangis? Polakin ketemuan Bun Rajab ya. Itu na dol to sakit nangis. Mayu nuro engkau boya laku kusur bojo. Engkau betabarin laku bitang kancang. Dan boleh butuh karyawan banyak Jan. Kok nurut kami, kok mau terus nenek dinam, kok tak bisa. Kok udah gak kerja. Ibu kira na ibu ki di anun. Cukup nurut. Iya mayung kok nurut miti, udah tahu siapa betul kaki. Kok tibi jamin ke pak. Kemarin mulai datang pangkola mita. Ya amit kelu kapan deki muni boki mayu pas mangkat. Demak mas. Ki keluaran kok dek. Adalah sok keluar kormin kok dinak tibi. Kok kita ketangkan cebola, bita teman main. Pokon tak oleh, beender lambat lah tak tahu buk siapa long soca kancan melolo. Kok pusen dek nang rumah melolo, kok terus keluar. Oh, beender pusen nang ben kok. Imi pusen na dek. Kok keluar yang terus tenang pikiran. Berarti beender tak tenang nang songkok. Imi tak tenang ah. Ya hilang kok burung tak keluar kah. Sambina been mas, beni berjena se nongkrong soca kancan na se tak akuna. Iya sayang kok lah tak keluar kah. Kok nuku kaki di nak boy. Makasih. Ni jauh dulu nih.
Tapi boleh serang meme, Pak. Mereka aku mimir nih taring mentah pada biniin. Sering sorba jiji jauh. Boleh kan terus ngelupakan raja, Pak. Boleh tak bisa terus gak nikah. Boleh tak bisa membahas di Saudi serang raja, Pak. Ya pun nampian kasah. Masa depan gue hilang jauh. Tak mungkin gulangan bangun rajab melolos umur, Pak. Marga gue sama. Ben boleh, Pak. Gue terus abri na keadaan selayak. Dompian. Gue terus ngubah keadaan keluarga. Iya nih tarap. Mungkin kakek untuk karena terong lepan rajab, terong tenang pikir kakek. Bingko ya tinin. Cuman mun kakek lelop pakai rajab, tuli mulai ya disuruh doji dia. Cereng anu nih, ini di kakek terong ngoba kodi neng koban kakek. Cuman cereng kok nyaman tenang ngodi neng dayir neng dinaban kakek. Thank you, Pak, sebelangkong. Doang tiba ibu lancar sukses seban bisa abri kepungan kempian. Amin amin. Mun reng tuh ini tak peke nih mun tuh ane untuk nak motor ya. Pakun ngarep, aduh nggak kesuka basah. Aduh akin nak motor sebagai tidak akin nak motor sampai saat. Tidak boleh di motor nak motor. Pun masalah kemudian nih di masih nyaman. Tapi untuk sedia sekarang reng kok nih ben kaki nyaman jadi nang idina. Iya. Thank you, Pak. Cara dengan di bini ro di dinna. Mabur no luar ha. Di sendare. Ara apa mi bah susah ko ya ijab jadi ngaki ijab. Tahu mus. Saya kok bingung. Ajalin tentang kok di anda. Bingung derem ngaki wala bingung ga ko di TV. Saya kok agak tak tentrem ajalin tentang rumah tangga hari mus. Mati saja. Tahu. Mi pas dia kelu tangon di itu. Enggak kalau lihat ke. Iwangga na jab. Ketereng laki rebucik. Ya apa selain lebih kaki cile ni kalaupun keterbukaan hati. Ya kaki setia rumah tak tentrem di dalam keluarga kaki. Iya kembolan kaki ya tak bisa nari bibinin kaki kalaupun sepenuh hati. Tahu mus. Sampai saat yang kok kita bisa lupa loli. Ben kita bisa nerima jalan seele-pele akibat di dalam tangudi. Bikin dek aja. Jadi membuat orang tak bisa nerima, tapi tiga polong sampai sekarang. Kakek benih tak bisa, tapi kita nanti. Karena begini alasan bagi orang laki yang murung ngaji. Orang laki harus selaras. Pikiran, hati ben apa sih hidup. Karena pangeran dia cipta akhir yang laki kalau ben pikiran lebih luas ketimbang ring bin. Ben boleh, ring laki mak bisa mikir, ben rangira sebelum ngalak keputus. Manggan aja, jadi ring laki raja tanggung jawab pak. Itunya maupun baki dengan akhirat. Teti jalan ni ben panerema apa salah teti belen ni. Thank you, Pak, insyaallah doana.
Ben muneng paringi pecera insyaallah sekecil aki paringi tanggung jawab nang berapa tempat. Yiti nenek tulat alhamdulillah. Ikan kaki ji ngastete ji beri jabatan nganjia bibosa pengastete. Terutama karena buana. Hari kaki kutu paramah, pakemah. Iya, pak amanah mak le kaki rotek kebajiin. Bisa kancana nang jeria. Doan lagi Pak mentertak engki halangan untuk pembukaan beberapa cabang nikah. Imun doa aja nih sepen bakto nih. Mun kena foto kakek bedeneng jadi bingkoi doa ki terlancara ben mimi. Terus ada apa terselamat ta. Amin. Engki Pak. Kutu serang nyanya sering ke nikah ki. Iya ntar nih. Menurut cinta repot roin tak denda. Gula abis Pak tak nelpon kutu serang nyanya. Iya kakek sampai nelpon lekan nih. Ih. Tanyakin kabar lekan nyanyian aja. Engki Pak insyaallah lebih gula nelpon. Engki Pak insyaallah lebih gula nelpon. Tine telu nih ya. Engkau ki kesaba. Kimo toto aku gila tak hari nih. Sing aja lala komlo lo Pak mpian lala sepon. Tikul nang boy. Apa nih? Pak Andre pun tak keluar sesakai kapi. Celereng tani pas aku nang dia. Sering boten mun tak keluar nyok-nyok kapi nih. Tine lah telu ya, kor pada beres telun. Engki Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek di rem dek. Pipah tak ngerti ke seko kakek. Mas, benih engko saya tak ngerti ke beun. Tapi beun saya tak saat teh apolong songko. Mun beun lah kalau tak seneng ke engko, mayu pa balik ke tangreng tua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya pak. Berdiri mana? Iya nggak berdiri rumah pak. Nang bini na Cong. Iya pak nih bini berdiri dalam. Lo agak ketur di dalam mana? Tahu deh iya pak. Cereng nih bini apa kun beberapa pak tak bisa atur sekali pak. Jika rusak bah repot pak. Tengkal wakun pak ngalak kar betibi. Iya, sana penjan kakek deh ya Cong. Cereng kakek lagi nana. Iya ben le Cong bini na ya Cong. Tilam berwah li biasa manja. Heti li biasa na. Heti bi kakek ruah beri pemahaman bini na dia. Dere masa bisa paham ke pengetahuan kakek. Anda iya karo Cong. Mun pas agak belolo pak. Engkau agak tak kuat pak. Aduh Cong. Apa kebentar kakek dia Cong? Kakek rianan Kak Tuan Sahran, penguasa Pantura. An ring berpengalaman Cong. Coba cacai ngaji ya kakek. Kalau nak intare boy bini ni dia. Mun prapan bersabar wa Cong. Pada saling terbuka orang laki bini dia nak. Apa setek nyaman. Apa kekurangan na pada saling terbuka ruah teti male pada saling ngerti Cong. Iya tiada pak munda iya pak. Bisa engkau pun kini jalan lah pak. Kendi mampun sengko.
Yang penting kok mari usaha Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Setiring laki pas cek leman. Wah tak ngelak kebapaan sekali. Lah raja pretek ning torot ria. Raja pria makalar karena tang laku ria. Lah usah nyari cara lain. Đừng mà mẹ yo. Đúng ha kita được từng chuyện biasa jeung kene lo được tong. Datang lebih. Iya, ya berkas-berkas untuk rencana pembukaan cabang toko baru. Di dalam JS hal-hal si perlu kaki pertimbangkan dan setujui. Oh iya deh kiban kok icek ke kali ya. Oh iya kamu kita akan beli ke dapur. Kok begila mari mesen kakanan. Munja enggak lu ya? Iya lamarin koki mandi yang betul tak nyaman. Halo, assalamualaikum. Hah, kan bila Pak? Engki, bik gula ki kabelang. Engki, waalaikumsalam. Udah apa nih? Anung sakit iku lol. Hah? Anung sakit. Tak bisa cari beri apa tahun koki biasa. Abis sih tak sehat iku lol. Pak ting suruh entar ke rumah sakit tak kelem, tak kok infus, tak kok ngercet kaki gua. Apa sih nelpon dia tak ngebele. Takut tak booking can. Ya Allah, anjur payah Pak Ji. Itu namanya langsung mulai nih. Iya, jom kok lah siap.